Maya ni matura ma Kamagabo na Landless mwena wa Thika, kaunti-ini ya Kiambu. Aikari makuite mai na migongo maumite kugura kuma cienderio-ini. Marauga uyu niguo muturire wao muthenya urio maikitie haceke amu endia maturagia thoko ya mai iri iguru mutungi umwe uri ciringi 50. Na musura wasiwasi wote kuongea. Ni thina utumite kugia na mucemanio gatagati ka aikari na ruhonge ruria ruheanaga mai gicigo-ini giki gia Thika ni ruo Thiwasco. Aikari makiuga kwa ihinda ria miaka 5 maturite makaire ruhonge ruru o undu umwe na thirikari hatari umithio. Na tunalipishwa maji, tunaitishwa standard, inaitwa nini, standard charges, na wacha standard hiyo standard charges inakuja na estimate. Wameruka kutoka 248 sasa ni 448. Na mimi kwangu maji nilikunywa the first week of August this year. Are you aware area ya Gashagi kuna watu wanalima maji na wanalima na wanatumia jet na wanatumia maji ya Thiwasco, na sisi hapa tunaumia na maji. Na nataka utoke leo, ukitoka hapa wakati unaelekea upitie Gashagi uende uone maji napiga jet huko watu wanalima. Aikari maugite kuri na ikundi cia ithugu iria cirathukagia njira ya mai gukinya matura-ini maya niguo mathie na mbere kurira cienderio-ini cia mai. Oho no marorota Thiwasco na kuga ni iremetwo kurungiriria mitaratara ya gukinya mai micii-ini ino. Kuna MCA mimi najua kuna water boza kama 3. Now we are giving you a notice. Don't bring that lorry here. Hizo lorry tumesema Landless, don't bring those lorries here. Ukileta hizo lorry hapa, unasikia tunasema? Tunaambiwa maji inakuja Monday, Tuesday na Wednesday. Hiyo maji inaanza kufika kwetu Tuesday usiku. Kabla ya hata hujajaza ndoo, Wednesday jioni saa 1:30 inakatika. Another 1 week inaisha. The last time nilipata maji ilikuwa December 31st. That was the last time nilipata maji. Kiambĩrĩria-inĩ kia mwaka uyu kuri ndobori yenjirwo gicigo-ini giki ni ruhonge rwa mbirarũ niguo guteithia aikari riria kuoma muno. No na gukiri uguo mai maya merikanite matingĩhũthĩka kunyuĩka kana kuruga micii-ini amu mari na kemiko iria cingĩthũkĩra mwĩrĩ. Ria mũrũgamĩrĩri wa Thiwasco Moses Kenya aratariria. Tulichukua sample na tukaangalia pia iko na fluoride na hata pH yake iko juu ya ile twatakiwa tupatie watu, na hiyo ni madhara kwa watu. Ona gukiri uguo arauga thirikari ya kaunti ya Kiambu iri na matanya ma gutheria mai maya niguo magune aikari o riri metereirie kumakinyiria mai micii-ini. Ngiribotera Inooro TV, Getwa Karo, Kenyugo Mwaura.